Отмало. Вчера открухахме. Какво ни окаме? Капшен беше преди пал. Слаби бехме. Това е държава. Абе, слаби бехме вчера. Ама тук си не умиха. Вчера гледа ли? Където? Сега. Сечи. Дете, разсипа апарато, 1000 евра. Ќе треба кажа. Кредит ќе вземе.
Gražim naopadali. Ideme? Možete toči fotka, bravo! Ideme? Posljedna, publičko postizalo. Dragana! Idemo. Dragana! Erika! Erika! Bravo! Bravo, Leo! Bravo!
Mamma, non stai dicendo? Bravo, King!
Haydi. Dobro, dobro, dobro. Hadi bir
Daj kopnę. Ili tam. Patrz. Skak, skak. Nema tu. Ti je pomu igrao. Igra.
Letzte Sekunde, ich dachte, das ist einmal Ergebnis. Bravo!
Pepe, no, te va. Ajde, Leo. Da? Să snim mă. Kako ja otišao na nekim 2 sata, nema u toga, kuka nema nikad, ne? Kako? Što pomisliš ti ako imaš vreme da ne kažem maram? Ajde da probam, treba u Messengeru mi probam da moram ti ne traže neko da se povrzi po internetu za da ga vidim. Imam go valjda. Ali njemu savata nekako gimnazije na работу. Imam go, moment sam. Moment. Kontakt. Ajde, ne? Ja nam da ću potpiriti. Piši 071 580 899. Da, ništa. Ali na tebe nogu, ajde čao.
Не видиш,